Tala falava le nei foi vaenga o telefou o le tala mua. O lea ua tāpunia i le teimi nei le ofisa o le ampasa o le mahalo New Zealand i le Aotearoa le laumua o Iran. Ua whaalia mai le mtanga luenga le vai whafo ma me whaatau inga le AMFAT. O lea whaai unga ua whaia ona o le tūlanga ma ale ua iei nei le saonga le mū taruai vevesi ia o lo tūlai mai pēa i le tonu o lea atu nu tele. O li poti mai le whaapo tonga, whaalebao malo mo le aia te tau tangata. Na tau ai, ua sili atu le lua afe 5 se lau la whainga o tangata ua whasiuti ai i Iran. Ta lua na amata mai te te tangata lau tele whaasanga le whainga malo le atu nuu i le masina o te sema. Whaalia mai e whapea o la whainga luenga uma ale malo New Zealand i lona ofisa le nei i Tehran. Na awe ese mai i le pō o le astonai, mai ua whaamautu atu a lātou ngāruenga whai, i le ai o Ankara, i le atunuu o Tāke, po Turkey. O le whai unga vai aso, sa whaadi ai e le minsta o le vai whafo New Zealand, wa wasa mana i Winston Peters, le matua le fia o le malo New Zealand, i le whaade tele o whaale belave ma vesi o lo tupu mai le tonu o Iran i le teimi nei. Sa ia whaamawhainai le matua whai tio ina le malo New Zealand o ngaio inga le fita a Iran i le sua ina lea ma whasiotia tangata o lo awai i solo te te. O lo tumau pēa o na whaamalo sia i le teimi nei le pata inga mo tangata o New Zealand ina ia tau fia so o se fufuanga e ono malanga asi tuai i le atu nuu a o tu lai mai ia whaafita huli o ngaonga. O solo te te nei e whaasanga i le whainga maloa Iran, na amata i le whaai unga o te sema i le laumua o Tehran, ma fua ona o le tūlanga whaale tonu ua o iai le tamau a inga o le tunuu, ai o lea ua se solo atu nei maa awhia ai le te leuisi nuu, ma ai o Iran. Sa i longa ona mamafa ta whenga malo longa i le pita nuu o Kura i le tu malo Northland i le Sanafi, le ana lipo tia mai ai le telo fale na si o mia ai e ta whenga ona o ti mua mamafa. Ai mai se o le tele o solo ele na a fia ai i le arsa. O ia lolonga sa motu si ai fiso ta inga masani ma le tele o vaenga o le tu malo le nei o Northland. Mai sa ilonga ona tele ai ia ni vala au mo se fiso swani sa tu ina atu i le vaenga o nanga fiso swani i taimi o whaalawe lawe whaahuo sei. Sa whailo mai le vaenga o mū ma whaalawela whaafosei, le fens, o lo awe le lātou whaamumua i le whaasawina o le soifua o tangata. Ai o lo tau mwhailimtanga luenga i le mea ngatai, ina ia hoa atu i whale uma o tangata o lo o moomia ia se feso swani. Ua whautuina fo i tangata i le vaenga o le tino, ina ia tau mwhaianga i atu i vaenga maurulunga, ona o le malosi o lolonga ua whainai. Sailonga o nā whaina le Community Hall i o Kura i tā whenga nei ana nafi na malepe ai le pito i tua ma sao ai le vai atoa ma palapala atoa ma o ngā la au i le tonu. O le hall wha atoa se furuwaru nei masina talu na uma o na toe whaafaulo na taurunga ma whaaleleia mea sa whaalea ngaina foi i isi lolonga ma tā whenga mua. E le ngata i Northland, ai tele fo isi vaenga o New Zealand, ua whaama malui naila pata inga o tu langa whaale tono le tau i le nei aso, ma le amatanga o le nei vai aso fau. Ua maliu lesi tangata e to olua i ai tangata na maranua ina ua la vele la ta vale i whakatane i le astona ina te nei, na tupu le whaalawelawe i le ua le tele ingo o le Tahuna Road, pe tusa o le toruas fuluminu te i le wha i le fiafi o le astona ai. Sa Lauano Ati Ilaoa i tangata tolua na malangai lea ta male ma tau fia ai mo tonga fitinga i le whale mai. Pei tai o lea ua whaelo mai leo o lea ua uma leo le totasi mai o na manuanga ai o leisi o lo o tau fia pēa. O leisi whaalawe tau ta wale sa liputia mai le Bay of Islands i le pole astonai a malama lea sana nafi. Totasi le tangata na maliwai. O nei tangata e whapea sa wali leo le tele le Puketona Road ai na la vea i se tamale e lata i le mga ala le Garden Court i le nuu o Haruru.
whaaria leo sa whai e eita ua whainga soaswane pe ta i le ima whai na whaasauina o ia na umai lavalonola i le mea na tupua i lea whaalawe lave. O se company Australia e ingo o le NZ Energy o le urua i company le o tau sanga mo se pe mita e la tau te sua i nai pe maua se sua au a tau masikesi i ngā te whale o New Zealand. Talu na tau fia ma whaasa i a lei tu a ingo ati na e le tau sanga i lua afe se fulu mo le valu. O le o ngā sami o lo tau sanga le company e whaati noai a la tau sua nganei e i ngā te whale o le tu malo Taranaki. O ke topo le tau sanga na te nei lea na whailo ai lea wha moe o le company le nei, ma amata mo iai ia le awanoa e tolu masina le umi mo nisi company e fia talo sanga mo le fia whaia o nisi fo isu suenga whapea i lea vaenga o le ngā te whale. Peita i la o le asforile na te nei lea na tapuni ai lea awanoa mai ua whailo mai whapea e le ai seisi company ua whailo atu i le fia whai ai ni sa i ringa whapea i le ngā te whale i Taranaki. Ta ua mai whapea o le ai o nisi company i talo sanga mo lea tūlanga e le whapea ua whaamauni ai le talo sanga le nei al NZ Energy. Whailo mai le matanga ruenga o pis nisi mati na o ngā ruenga le MB e tele isi vaenga le tau na whaamania ina ma sua ina le leira matanga ruenga a ole i whaia se whaai unga mautu i le talo sanga ua tu ina atu i ai. O le sua ina le ngā te whale mo le suahu ato ai ma le kesi na whaasa whaale tu la fono e le whainga malo le leiba ai o le ana to e te tala e le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe i le tausanga na te nei. Ua ta pāe le malo New Zealand ia se whautuanga mai company ma te ngāta i eile to mai whaapitoa i leo no whaongaina leo masini whaalele e iai ia mea poeata ia e ta ua o drones mo ngā luenga whaapitoa e leo i nai o ngā Sami o New Zealand a e whaapea ai ma le Pasifika i le lumanai. O le nei fuafuanga o se vaenga leo le polkala me whaataatia le malo New Zealand mo tu langa tau i le puipuinga sa whaalau i tele mai le whae unga o le tausanga na te nei. O lo ta wai le anga i atu le malo i le whaongaina leo masini whaalele nei e le ai nisi e malanga ai mo ngā ruenga i e tau le puipuinga ma le leo ina o Sami ma le ngā tei whale. O le ngā utu ina i e whaalele iai puipuinga o ngā Sami o lo i lalo le pūlenga le malo New Zealand i le tonu o lona sone o le tamao ainga. Ma whape hoi o na veso ni ai malangolango i le leo ina leo o ngā Sami o isi malo o le Pasifika. O le temi nei, o leo o whaiese te ua whonga le matanga luenga le puipuinga New Zealand, moni company o no maua mai aini whautuanga e tu sai o lea mata upu. O se whaamtalanga tusia mai le matanga luenga na whaani ai, o le nei porkala me ua fuafuaina e ono anu waise vai ngā tupe i le vāo le se lau, ma le toru se lau miliona Tala. O le sana nafi na malanga i Kiribati ia le limin star mai fafo New Zealand wa wasa mana i Winston Peters i le whaawa wina leo na malanga lea na tolo po mai le tau sanga te ruai i na ua lea awa noa le pele stene o lea maa lo. Sa whaali ai e le minsta leo no toe whetu na iai o le polo kalame o Soswani e New Zealand mo Kiribati i na ua tula i mai lea whaale tonu le masina o Februari le tau sanga na tenei ina ua lea awa noa ai le pele stene o tāneti maa mau. O leo wha inga o Soswani tu sao le malo New Zealand mo le malo Kiribati mai le tau sanga i luafe luas fultasi e o mai i le luafe luas fulmalfa e se lau ma le lua miliona Tala New Zealand. O lo ngata mai le tau sanga i luafe sfuiva o na malanga asiasi Winston Peters i le atunu ule nei o Kiribati mai o le malanga i aia wa masa i le nei vai aso ua so o le leia atunu o se fulfitu o le forum o na asia le limi stare nei i le tonu o le paia inga o lo whaanga solo nei le parmene ma le whainga malo a New Zealand. O le aia whea fhoi i le malanga le nei ia le atunu o Fiji, whapea le atunu o Palau, lea o lo sauni e tali malo i le whono tele a le Pasifika po le forum i le tausanga le nei lua awhi luas furuma le ono.
o le tausanga fau lua felus fulfitu le o le a talimalo ai New Zealand i le fontanga le nei tai o malo le Pasifika po le Pacific Forum. Ua maua le tangata leana le ilo mai i le ele whaasawina le Kahurangi National Park i le masina o te sema mai na whaadia mai le leo o loo manuia masaonga le mu o ia. O ia na le iloa o le ali e swawhaia Graham Garnett e onas furuono tausanga o le soifua le ana maua po le afo le lua i lau auli la San Nafi i le Venus Heart e ni tangata whainga luenga sa ngarulue ai i lea vaenga o le tonga vao ia ma whai ai whesa o ta inga mo le ave se mai uia e se vale le helikopter mo ngā luenga la vea ai ngā iane i le whale mai te le Nelson sa awina sa o atu o ie le whale mai ma o ina e le ngata na whai ai sa i ringa o sua ngā whau mai a sa feilo i ai malona au ainga. O le nei tangata sa bali le tonga vau i le Kahurangi National Park i la sa tolu sefulu o te sema mai ina uasilinga o na toi fo iane na amata ilo na whaia sa ilinga mo ia pe ta i uia sa ilinga na tau fia alo ia le vai aso na te nei. Ua whailo mai le maliwai o se tasi o wingi longa sa iai le olopeleki e New Zealand i aso o mawai. O ia leo le Leo Grant Batty o stasi o wingi sao ma le talo malosi sa iai o le au o New Zealand. O le nei li e pe o na sile fia o stasi o tama whanau o le lau mua i Wellingtone na mua i filifidia i le oropeleki mo le malanga ta milo i Europa i le tasi iwa fitu lua fitu tolu. Limas furuono le a whai o na ta'alonga mo le oropeleki e au fiai ta'alonga whaita wina po test e se furu mo le lima. Na mwawe o na maloro li taia le nei li ima i le kopi ai whaato a luas furulima tau sanga o le soifua ona o se manuanga tunga i lona tuli vai. Se lau ma le lua la whai o ta'alonga first class sa ta'alo ai le nei li ima o le tu malo o Wellingtone whapea i le Bay of Plenty na ia mawaisi koa e se lau ma le iwa le a whai e maliu nei o ia o fitus furfa tau sanga o le soifua. I ta'alonga, i kirikiti whaale wao malo, o manu malo na au kirikiti ali i New Zealand le Black Caps, i le series o ta'alonga ta idimas furu ova po ODIs, i le waa ma le au malosi a initia. O lona tolo ta'alonga o le series le nei le wao au ilua, na whaia na po i initia, mai o le iunga, fast fultasi a ina malo a New Zealand, ina ua lua ai o lato malo, ai tasi le malo o le aua initia. Sa ilonga ia le sao le Leo Darryl Mitchell fa pēmala na panga o Glenn Phillips ia na mauola ai ta ise lau i le taanga le nei e New Zealand. Tolu se lau tolu fitu ai o New Zealand na tulia initia. Peita ai le i maua e ui ina se lau luas fulfa ai na tae le li o Virat Kohli. O lona limas fulfa i le nei o taimi o tae na ai e Kohli ia ni ai ta ise lau i ta'alonga pupu nei te tasi aso po ODI whaale wā o mā lo. O isi ta'alonga i le wā o New Zealand mo initia, o ta'alonga pupu i e le wāanga o le tailuas furuova po le T20, e lima la whai o ta'alonga o le series, e amata nei la sulus futasi o Januari, o se wāanga o tāpenanga au nei lua, mo le ta'amusanga o le ipo le laulangi i ta'alonga nei T20, le amata i lea so fitu o Februari e tali malo whaatasi ai initia whapea mo Sri Lanka. I ta'alonga soka o le A-Liga Australia o lo whaanga solo nei, na manu malo le au tamai tae le Phoenix o Wellingtone i le la ta'alonga ma le au malo si le Canberra United. O ai o le ta'alonga i Canberra i le stona ai e lua Wellingtone i le ai a Canberra United, le o lo tūlanga lua nei le whaasolonga o au o le taumusanga. O si koa e lua a Wellingtone na maua i le awhalo na lua e le tamatai o Zoe Benson whaapea ma Pierre Flock. O le nei malo o se atuai le au o tamatai Wellingtone le tūlanga fitu i le whaasolonga o au o le taumusanga. O nafi lena toe fo i mai i le lo mua le au le nei ia mai o le amalo lo ai sauni Malaysia na ta'alonga so ai leo le afetau iai ma le au o le Adelaide United mai o le nei ta'alonga
e whaia lei pori rua i lau sa asau nei, luas fulmalelima o Januari. Whai unga le nao telefou.